The president of the Khasi Students' Union, South Khasi Hill Circle, Reebok Dingdo, expressed strong disapproval over the arrest of two union members allegedly involved in the recent murder at Ichamati. He criticized the police for entering the accused individuals' homes during the early hours of the 2nd of April 2024 without prior notice. Dingdo questioned the legality of the arrests, suggesting that the police could have summoned the accused for questioning instead. Arngut ki dikhot jungi kila syakem ushan syati kumju ya umi sadap skembel kumdong alam ngadap dari jing smokhya namar ba kai gane ko baja ngi ngem stu shu hoi ngi sutu ko jing target jungi ni pulit kadai ben jing jah pon ti apo Ichamati apan taundan ten rei lada kat kum jing ong jongki gadai tang jing jeler sudah namar ba lada ki ong ben shim jing keli lane ben shim statement naki kam dei pat bikin lek men mit men yong hai judon an jata ben lek kem men mit men yong sibaji gibreu kata ngaku ban bu jingkeli lada pisutu mentaba pimut ben shim statement nane mut ben tokit jingkeli kumne umtai kumno gajah katok sni pide ben ada kakot pawan mi choki yaki spot hanat bat menin ru ngadang yo ngau bahayin jungi kile po sibaji steng kiwat yana tengah ngam di bengating mangari enri ngabe la kakam ngaki usulong baraka juga por menin lalong do gading pha jung blei bangam pat dep kam ngamlong hier matak sni tengong bangan hier Sibit nganda dep kakam nrei hadin mengandatip gumto nga kham lek kam shu tenrei mentang la penti kana be banamar kani gadi jingle gadi jing yu roj yang i kham tami prado prasnam jungi la chai ke sngi nga suthu baki kime ki kpa jong ki dukhot bro khoi ki dukhot jong ka South Khasi Hill bro khoi ki ben mi la chai ke sngi bat kumju ru kilong kime kilong kpa na ro ka shnong lai rengau ime ipa jonga bat kumju ki hinman ka para ke ben mi la chai ba phi ka yang ngim de kita kinong punya preu kar kum kem jong ki la long bek tik thek kumu terrorism Sibaji siteng kum tau seng leno ben chulek kem yakini yeng. Ladam don breu hayin kin syok kin bom kin ong biang bu pen up tari kum pen up ba siris. Long hi kata. Bat sakawai masni okam iki dikhot jongi arngut ki pelak e kerteng apo pres. Ban syukuno kam de ka kam ka pasuk lada hidon kam phikhot yang ngi kloi ban wan spot tanat. Baraka ju kapor nga sukwa ban utang ngani gawai. Namar ha kapor ba ngilai khenra hapo PHE PWD Upenhun SDPO na po kasora civil subdivision urafun yang au pawan kuatar ban ekren bagato kakam kamlong kolong umni kolong umtai man kapor ju pun spa office upawan kai gane par baja mata kim pun kane na du mensingi balang mensingi palai mensingi thoding mensingi sajan kafun jungi kadang on hadu mensingi sajan ru ngidang don hapo sora tak hadu mondi mengendaki usulong hendrai bali kita ki license song singi pimla ban pun yang pawan mi tanat Pimut ben suplan ben sublim yang i bangi dai mangi ben kti ben peniap kita gebreu. Baraka jo kapor ngas ngau ben ong ba lesi o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ben be itu ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ben ong ba siapet ke i ben ja kamut pimut ben le gum ni. Pimut ben peni de kanai ke dostor kamut be pin revenge lane pin bu nut bu nam yang i de kanai kar kom. Lada pikwa ben kli ben tokit ki kena ai de ka kot khot ya ki spot tanak ngakloi ngaru ben wan. Ngimdan ktingi ha kata gajing pria breu da pi sutu pi kwa ban kli tokit kli de koi kurkom mne ban tan steng mi steng yong pimut bakidi kinong kendong pin chule ben yaki bikin tip ga ai kajudon kata ban ong ban khot yaki breu satana tang ban sim jing kli kin dele kem si baji steng si baji men mit hayi ban ngas ngau ban penti kena syai la syai kasngi hapo khat ar baji la ti kenangan poi hapo ka police station hapo sora But what kang ikelenti ka bangangan niya hadu bana poy police station seorang ini keren ke iga benmi ke benja. Namar nga kem chem lari nga pangmet i kena la jong kin syakem. Ngade unong elam nga sutu. Ngani i ke bahaya yang bikia ngar nga pang mensim. Ki kena jong i gidang bun gidang lek puli gidang lek kelas kan ja yu ki. Kejing lek kelas yuki ke mentoy syu la da pi pengat kes. Kakam ka jam gemio. Mentah rei ngingin penti kena wat lek pengat kes i kini kena kat ba pimpat pen Tikena apa manu badon keti ban peniap kita gibreu da ka basu tharai nga ngamla ban suong tau breu bari kita pin nget no pihak ban wat jing tip adu banalap pendalap kita gibreu pen sitom kat kung kaan da kidon kita gibreu ba not ban sim mi sim breu kata kadai ka korwo na kaliang jong aku munong elam jong South Khasi Hill ni dai ban mi la chai kesngi kinong sora ki suthu ya ka khia ka shon hapo ka than jo pi ban mi la chai kesngi ina lek apo thana police station ngau lem na kamata ka inga sem jong ki khon kiti ki me khpa ka bisa kem meloi jong ki khon ngirung idap ke jing khia ka me semi opi ong bangam nong elam ngari nga khemri re balik ki mi okem yang ngai kata kada ngam tip re phide ban pentip yang ngabalanungan wan ngakloi perwan
Regarding the murder of Lor Shahin Nyota 4 years ago in Ichamati, Dengdo highlighted the lack of incidents affecting non-tribal residents in the area and criticized the government's failure to apprehend those responsible for late Nyota's death. The government's inability to arrest the perpetrators of Lor Shahin Nyota's murder contrasts sharply with the swift arrests of local youth suspected in the recent murder case of two non-tribal laborers in Ichamati, Dengdo stated. Kat bayi kita gibreu pat belari irang peleng-peleng dengan video klip bagi sim yang men sem jong Lor Shai hadu mentang mi sngo bikin pampawi kerteng berkanung kilakem ban syukuno kam dei ka kam ka pasuk lada pidon kam pikot yang ngi kloi ban wan cepo tanat nadu bayap Lor Shai saus nem kenti ngilik bu sentiu man usnem hang thi kam judan nganu jinja lada dei mangi ki peniap breu saus nem kenti ngilawan kam laja ge hadu itu ski ni tak sudah ka kam ram ngilapet Iko apa kabar juga anjale kan bukan kami gibreu badan peniap ya kumu Lor Shai Nyota Hendrai mata pinong pinsukuno badai mangi sange no kakem nadu la Shai kesni ngang lawan cepo sorawat kem mi gidkhot jongi ngang lupa Piko ayu naka jingkeli keli tangi ita ibadon belek keli de kawai ke jingkeli manta keli jingkeli badai ban keli hapo sora police station pinra sidu sardar police station kai jingkeli kata na yang ikbit kimi kapa jingni basak kem pidi benni wat syak eki ban pengat igino kono kondanai The Superintendent of Police East Khasi Hills, Rituraj Ravi, also commented on the arrests, confirming that the two KSU members from Sora are suspects in the murder of Bono Singh and Sujit Datta on the 27th of March 2024 at Ichamati. One is Shri Shanborlang Shati and the other one is Shri Mesada 4 Skembil. Both 26 years old. Where are they from? Sora. No, but we have we got certain leads into this case, the details of which I'm not at liberty to divulge. And in the pursuit of that, last night we were able to make these two arrests. Thank you. This is a investigation into two murders. Law will take its own course. Thank you. Yes, we have deployed additional force from outside the district, both in under Shala PS jurisdiction, also in Shillong.